Imirwano irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho M23 ikomeje gusakirana na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo aribo Wazalendo, FDLR, Abarundi ndetse n'abamercenaires. Imirwano rero mu bice bitandukanye birimo Walikale, Uvira ndetse n'ahandi hatandukanye, ubwo murabyumva ni mu ntara zitandukanye za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho imirwano ikomeje kubera hagati y'impande zombi ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Abazalendo nabo bakaba bakomeze kugenda bakozanyaho nk'uko dukomeje kugenda tuyibona mu makuru agiye atandukanye. Reka twerekeze rero muri Walikale, aho AFC M23 yongeye gushikirana na Wazalendo FARDC ahitwa Katobi. Bimeze bite rero muri Katobi? Reka tuherekeze. Imirwano hagati y'abarwanyi ba AFC M23 na Wazalendo ndetse na FARDC biravuga ko yasubukuye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 21 Nzeri i Katobi mu gace ka Banakindi muri groupement ya Kisimba, territoire ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atandukanye ava mu karere k'imirwano avuga ko urusaku rw'intwaro ziremerera izoroheje rwumvikanye mu nkengero za Katobi hafi ya Mpeti mu birometero 18 mu burasirazuba bw'umujyi wa Pinga. Ikinyamakuru Actualité.cd dukesha inkuru kivuga ko inyeshyamba za M23 zasubijwe inyuma kuwa gatandatu, zikaba zagarutse rero muri iki cyumweru zigerageza kwigarurira uwo mudugudu zimaze icyumweru zambuwe. Bivugwa ko zagabye ibitero bishya ahagana saa 9 z'urukerera ku isaha yaho, ariko ntihavugwa niba zisubije aho hantu. M23 ntacyo yatangaje kuri iyo mirwano yabereye aho muri Walikale. Iyi mirwano ibaye nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zongereye ingufu n'abantu n'amasasu kuri wa gatandatu mu gace gakikije Mpeti hamwe n'abasirikare bavuye Kalembe na Kichanga. Ngira ngo rero murabyumvira uko muri Walikale bimeze. Uvira naho ibintu bikomeje gukomera, aho M23 iri mu misozi itandukanye ikikije Uvira, mu gihe Abazalendo n'aba FARDC n'ubundi bari mu mujyi wa Uvira n'Abarundi benshi cyane. Gusa mbibutse ko no ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ubwo ndavuga aho muri Uvira naho hari abasirikare benshi b'Abarundi biteguye intambara ishobora kuba yaba muri icyo gice cyo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibijyanye na Uvira byo nabyo turakomeza tubikurikiranira hafi, aho amakuru mashya ashobora kutugeraho nayo twayabagezaho mu maguru mashya akiri mashyashya atarajyaho ivumbi. Reka twerekeze rero n'ubundi mu bijyanye na FARDC. Abasirikare 17 ba FARDC bagatiwe imyaka 20 y'igifungo bazira gusambanya abana. Biteye agahinda, urukiko rwa gisirikare muri Bunia rwakatiye abasirikare barenga 10 igifungo cy'imyaka 20 kubera gufata ku ngufu no gushimuta abana bato. Ibihano byatanzwe nyuma y'iburanisha ry'urukiko ryateguwe ku nkunga ya ONG Sofepad na UNICEF mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa. Iburanisha ryabereye mu cyumba cy'urukiko kimuriwe ahakorewe icyaha imbere y'ibiro by'ubuyobozi bw'agace ka Bangkoko cyangwa Bangkoko bitewe n'uko babisoma. Hari abaturage babarirwa mu magana nk'uko bitangazwa na Radio Okapi bari bakubise buzuye. Muri 17 baregwa, abagera ku 10 bahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu no gushimuta abakobwa bafite imyaka 9 kugeza kuri 16 mu mijyi ya Mongwalu na Mambasa muri Mata 2024. Umwe mu baregwa yagizwe umwere kubera ibimenyetso bidahagije, mu gihe undi umwana ukiri muto yoherejwe mu rukiko rw'abana.
ikimenyetso gikomeye cyo kurwanya kudahana. Ibimenyetso byerekana intambwe ikomeye mu kurwanya kudahana ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu turere turimo amakimbirane, bigamije kugarura icyizere abahohotewe mu butabera bwa gisirikare no gukumira abatekereza gukora ibyaha nk'ibi mu gisirikare. Umuryango utegamiye kuri leta w'abagore baharanira amahoro n'iterambere ridaheza Sofepadi ku bufatanye na UNICEF bateye inkunga urubanza mu rwego rw'umushinga ugamije guha ubutabera abahohotewe no gukangurira abaturage kumenya uburenganzira bw'umugore n'abana. Ngira ngo rero murumva uko ibintu byifashe muri FARDC. Abagera kuri 17 bakaba bahamwe n'icyaha ndetse bakagatirwa igihano cy'urupfu nk'uko byiyumvira. Mbere yo gusoza rero, reka twerekeze kuri Chilombo Tshisekedi Matama. Reka tugaruke ku bitaravuzwe ku ruzinduko yagiriye muri South Africa, aho yaba yarasabiwemo kuganira na Joseph Kabila Kabange. Inyuma y'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Pretoria, rwasobanuye nk'urugamije kuganira ku mutekano n'ubufatanye, ngo haba hihishe inyuma ibindi bikorwa bya diplomasi byo ku rwego rwo hejuru, aho amakuru agera kuri media Congo.net avuga ko perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaba yaratangiye gukorera inyuma y'amarido ku kongera kwegeranya Felix Tshisekedi na Joseph Kabila. Iyi gahunda ndetse ishobora no gusobanura isubikwa ritunguranye ry'isomwa ry'urubanza rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kongo imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare. Urugendo rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muri Afurika y'Epfo rwateje impuha nyinshi birenze ibisobanuro byatanzwe ku ruzinduko rwafataga nk'urusanzwe rwo gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Amakuru atarashyizwe ahagaragara ariko yaturutse kuri umwe mu bazi by'uru rugendo utarifuje ko amazina ye atangazwa, avuga ko inama imbonankubone yashobokaga hagati ya Felix Tshisekedi n'uwamubanjirije Joseph Kabila yaba yari iyo ntandaro y'uru rugendo. Umuhuro w'ibanga wateguwe na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Ubutumire bwa Ramaphosa ntabwo bwari impanuka, bwaje mu gihe hakomeje umwuka mubi muri politiki ya Kongo, aho impande zombi zihanganye zikomeje kwitazanya. Uruhare rwa Afurika y'Epfo nk'umuhuza ntabwo ari rushyashya. Uwahoze ari Perezida Thabo Mbeki bivugwa ko yegereye cyane Ramaphosa, nawe ngo yaba yaragize uruhare muri iki gikorwa. Ibishimangira igikorwa cyo kunga impande zombi cyo mu rwego rwo hejuru. Iyi nkuru ivuga ko kandi ko ubu butumire nanone atari impanuka nyuma y'uko Kinshasa yanze ubutumire bwa Mbeki mu nama y'amahoro iherutse kubera muri Afurika y'Epfo yagenatumiyemo na Joseph Kabila ndetse na AFC M23. Ibi birerekana kwegera abo bireba mu buryo butaziguye kandi butandukanye cyane na protokole zisanzwe. Amabera arushijeho kongerwa n'andi makuru akomeye. Isubikwa ritunguranye ry'urubanza rwa Joseph Kabila rwaciwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kongo. Ababikurikiranira hafi bavuga ko ari ikimenyetso gikomeye. Uku gusubikwa kw'isomwa ry'urubanza gushobora kuba ari kondisiyo cyangwa byibura ikimenyetso cyo guturisha kugira ngo bizorohereze ibiganiro. Niba iyi nama hagati ya Tshisekedi na Kabila yarabaye koko, ngo zaba ari impinduka zikomeye muri politiki ya Kongo. Inyuma ya kamera n'amatangazo yemwe bivuga ko hari indi diplomasi ihishe iri mu kazi ko kuzana amahoro n'ituze muri Kongo. Asigaye kumenya gusa niba iyi mihate izera imbuto. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.